početku upravo želim da zahvalim njemu na gostoprimstvu u ime novog rukovodstva Auto i karting saveza Crne Gore, koje ćemo ovom prilikom predstaviti i zamoliti ih da izađu na binu. Novi generalni sekretar Auto i karting saveza Crne Gore, Đorić Ražnatović. Novi direktor je Srđan Kijo Mugoša. Novi predsjednik Skupštine Slavko Abramović i novi predsjednik saveza Dragan Milić. Sada bih zamolio Dragana Milića da nam se obrati. Poštovani sportisti, uvaženi gosti i ljubitelji automobilizma, pozdravljam vas u ime Auto i karting saveza Crne Gore i u svoje ime. I pored svih poteškoća koje smo imali, vjerujem da ću ja sa svojim timom doprinijeti da crnogorski automobilizam iz godine u godinu raste i da se, ako ništa drugo, vrati na mjesto koje je nekada zauzimao u crnogorskom sportu. Kada je davao i najbolje sportiste države i kada su naši vozači na stazama širom Crne Gore, regiona i Europe potvrđivali da pripadamo eliti automobilizma. Večeras odajemo priznanje najboljima među nama, onima koji su u ovoj godini pokazali najviše, ali i onima koji su godinama ostavili neizbrisiv trag u našem sportu. To je ova ekipa desno ovamo za ovaj sto. Zahvaljujemo se svima koji podržavaju ovaj sport, od takmičara i njihovih timova, preko sudija i organizatora, do sponzora i institucija koje nam pomažu da automobilizam u Crnoj Gori raste i napreduje. Dragi automobilisti, neka vam ova priznanja budu podstrek da nastavite da se borite, da težite još većim uspjesima i da ponosno predstavljate svoje klubove, gradove i Crnu Goru na svim stazama na kojima učestvujete. Čestitam od srca svim dobitnicima priznanja i pehara i želim vam još mnogo uspješnih sezona, sigurnih kilometara i trka za pamćenje. Živjeli! Hvala. Sada bih zamolio Kija da ostane na bini i da uruči prvi set priznanja. Pored toga što ćemo večeras proglasiti najbolji u auto i karting sportu u 2024. godini, želimo da se prisjetimo i oni koji su svojim uspjesima, strašću i neizmjernim doprinosom ostavili neizbrisiv trag u crnogorskom automobilizmu. Oni su postavljali rekorde, pomjerali granice i inspirisali generacije koje danas nastavljaju njihovim stopama. Njihova hrabrost, upornost i ljubav prema ovom sportu i dalje su primjer svima nama. Zato vam je večeras čast da im odamo priznanje za doprinos automobilizmu i za sve što su učinili da ovaj sport u Crnoj Gori dostigne nivo na kojem je. Dobitnici ovih priznanja su Željko Kosać, Vesko Prlejnović, Rade Đurović, Milovan Aćimić, Tihomir Aćimić, Predrag Aćimić, Radovan Aćimić, Rajko Ivanović, Mićo Kapisoda, Goran Asanović, Bato Banićević, Tomo Kasom, Vojo Grgurović, Franjo Kunčar Poskumno, Boško Đurović, Branko Marinović,
Božidar Đurišić. Posthumno Miodrag Proročić. I najstariji aktivni automobilista Dejo Đurišić. Milan Rajčević. U ime nagrađenih zahvalit će se Miki Rajčević. Aj Miki, što ima Rajčević? Da se zahvalim novom rukovodstvu, a što se tiče toga 43 godine kako sam prekinuo, niko se nikad nije sjetio iz Saveza da me zove. Zato svaka čast svima i budućim takmičarima. Auto i karting Saveza Crne Gore odlučilo da dodijeli nekoliko priznanja ljudima koji su na različite načine doprinijeli razvoju i promociji automobilizma. Pozivam generalnog sekretara Auto i karting Saveza Crne Gore Đorđa Ražnatovića da mi se pridruži i da uruči priznanje. Zoranu Bakraču. Drugi dobitnik Šćora Mitrović. Radomir Vuksanović. Evo, Kijo će odnijeti Radomir. Dobitnik ovog priznanja sam i ja sam Todor Brajković, sportski novinar dana, izvještavao sam sa trka i pratio aktivnosti Saveza, rukovodstvo smatra da sam svojim radom zaslužio da dobijemo priznanje, ja sam im zahvalan tomu. Večeras je poseban trenutak u kojem se opraštamo od jedne izuzetne karijere, ali ne i od čovjeka koji ostavio neizbrisiv trag na stazama širom velike nam bivše države u našoj sportu i srcima svih nas. On nije bio samo vrhunski vozač, već i uzor, lider i borac koji je godinama pokazivao što znači imati strast, disciplinu i neustrašivost. Kroz svaku trku i pobjedu ispisivao istoriju srpskog automobilizma, ostavljajući budućim generacijama inspiraciju i motivaciju da slijede njegove stope. Dovoljno je samo reći Tihomir Tiho Tirijačević. Molim legendu crnogorskog automobilizma Milana Rajčevića da izađe na binu i uruči priznanje Tihočeviću. Legendarni Tiho, znamo da ovo nije kraj, već samo početak jedne nove etape tvog života. Bilo na stazi ili van nje, uvijek ćeš biti dio ove velike porodice. U ime svih nas, hvala ti na svim nezaboravnim trenucima, na hrabrosti, na nevjerojatnim trkama i sportskom duhu koji se uvijek pokazivao. Zamolio bih Tiha da ostane i uruči naredni set nagrada. Počinjem s dodjelom priznanja i pehara za jednu sjajnu godinu srpskog automobilizma. Počet ćemo
Počet ćemo sa dodjelom peha za kartingaše koji su predstavljali Crnu Goru na nacionalnim i međunarodnim trkama u 2024. godini. Kao što sam najavio, priznanje će uručiti Tiho Aćimić, koji je između ostalog i sinonim za karting u Crnoj Gori. Dobitnici priznanja su Strahinja Delibašić, Vasilije Maraš, Lazar Ćetković, Stevan Pejović, Marijan Đokić, Nikola Radetić i Ognjen Laković. Večeras smo ovdje da odamo priznanje i onima koji su svojim talentom, trudom, strašću i pobjedama obilježili zimski kup na brskim stazama u 2004. godini. Pozivam direktora za zimsku ligu Dejana Nilovića da mi se pridruži i uruči priznanje. Počet ćemo sa klasom APV Kvadovi u kojoj ćemo dodijeliti priznanja za učešće. Taris Plakalo, AP Sport Tevlja. Zorana Kujović, Goršta Kulašin. Luka Šuković, Aćimi Racing Team. Aćimi. Baš tu. Vuk Gogić, AP Sport Tevlja. Ima li koji za APA da primio? Sada ćemo proglasiti najbolje u klasi do 1000 kubika. Treće mjesto Vojo Radanović, AMSK Herceg Novi. Evo, tamo je Kinez, iza tebe. Drugo mjesto Darko Knežević, AP Sport Pljevlja. Prvo mjesto Marko Vuksanović, AMSK Herceg Novi. Iza. Klasa 1200 kubika je prošla u znaku vozača Automotosportskog kluba Herceg Novi, pošto su sva 3 mjesta na pobjedničkom postolju zauzeli članovi ovog kluba. Treće mjesto Zoran Vavić. Drugo mjesto Stevan Milošev. I prvo mjesto Đorđe Kovačević. Proglašavamo klasu 1400 kubika. Treće mjesto Bačko Vujović, AP Sport Pljevlja.
mjesto Marko Janković, Automotosportski klub Goršta Kolašin. I prvo mjesto Miloš Bulatović, Automotosportski klub Goršta Kolašin. Hvala Dejanu Niloviću. Pozivam sada legendu srpskog automobilizma Rada Đurovića da mi se pridruži na bini i uruči sljedeće nagrade. Ines, hvala. Klasa 1600. Treće mjesto Krsto Radović, AMSK Herceg Novi. Drugo mjesto Petar Jovanović, AMSK Podi. I prvo mjesto Milivoje Bulatović, AMSK Goršta Kolašin. Evo ga vidio. Proglašavamo najbolje u klasi 2000 kubika. Treće mjesto Janko Vlahović, AMSK Goršta Kolašin. Drugo mjesto Dejan Kovačević, AMSK Herceg Novi. I prvo mjesto Aleksandar Krsteski, AMSK Crnica. Proglašavamo najbolje u klasi A 2000+. Treće mjesto Sahib Duraković, AMSK Crnica. Drugo mjesto Aldin Ćorović, AP Sport Pljevlja. I prvo mjesto Kasem Đokić, AMSK Crnica. I klasu B 2000+ obilježili su članovi Automotosportskog kluba Gorštak, pošto su prva dva mjesta zauzeli trkači iz ovog kluba. Drugo mjesto Goran Vuković. I prvo mjesto Marko Bulatović. Hvala Radu Đuroviću. Sada bih pozvao još jednu legendu srpskog automobilizma, Milovana Maca Aćimića, da mi se pridruži i uruči sljedeće kod njeg nagrade. Proglašavamo najbolju generalnom plasmanu vozača u zimskoj ligi. Treće mjesto Aldin Ćorović, AP Sport Pljevlja. Drugo mjesto Aleksandar Krsteski, AMSK Crnica. I prvo mjesto Balša Đurišković, AMSK Goršta Kolašin.
Još jedno. Na redu je generalni plasman klubova. Treće mjesto AMSK Crnica. Drugo mjesto AMSK Herceg Novi. I prvo mjesto AMSK Goršta Kolašin. Slikajte se tu, slikajmo. Hvala. Sada bih opet pozvao Tiha Aćimića da uruči Strahinji Delibašiću, mladom kartingašu koji je kasnio. Ako bude tako kasnio da trkama, onda mu ne predviđamo baš blista u budućnosti. Sada bih pozvao Srđana Kija Mugošu i predstavnika porodice Proročić da uruči posthumno priznanje. Ovo je noć u kojoj slavimo brzinu, vještinu i neustrašivi sportski duh. Kroz svaki zavoj, svaku stazu, svaki cilj, naši takmičari su pokazali izuzetnu borbenost i posvećenost. Neki od njih su danas ovdje kao šampioni, ali svi su pobjednici, jer biti dio ovog sporta znači prihvatiti izazov, savladati prepreke i uvijek težiti najbolje. U 2024. godini je održano 7 brdskih trka. Nakon sabiranja rezultata i određivanja plasmana dobili su najbolje u svim klasama generalnom plasmanu koje ćemo sada proglasiti. Pozivam člana Upravnog odbora Auto i karting Saveza Crne Gore Janka Vlahovića da mi se pridruži na bini i uruči priznanje i pehare za najbolje na brskim stazama. Krećemo sa klasom 1000 kubika grupa H. Treće mjesto Bojo Radanović AMSK Herceg Novi. Drugo mjesto Dragan Dragojević AMSK AP Sport Pljevlja. I prvo mjesto Nikola Tošković AMSK AP Sport Pljevlja. Klasa 1150 kubika grupa N je protekla u znaku Pljevljaka, pošto sva mjesta na pobjedničkom postolju zauzeli članovi AP Sport Pljevlja. Treće mjesto Andrija Đurišić. Drugo mjesto Petar Zurovac. I prvo mjesto Miloš Borilović. Proglašavamo klasu 1150 kubika grupa A. Treće mjesto Momir Ćalasan AP Sport Pljevlja. Drugo mjesto Margarita Malceva AMSK Crnica. I prvo mjesto Dragan Mudreš AMSK Podi Herceg Novi.
Proglašavamo klasa 1600 kubika grupa A. Treće mjesto Mirko Penda, AMSK Kotor. Drugo mjesto Sead Spahić, AMSK Crnica. Janko. I prvo mjesto Marko Adžić, AMSK Podi Herceg-Novi. Hiljadu i 400 grupa N. Treće mjesto Dejan Đonović. Drugo mjesto Marko Janković. I prvo mjesto Slobodan Mugoša. Hvala Janku Vlahoviću. Sada pozivam predsjednika Skupštine Auto i karting saveza Crne Gore Slavka Abramovića da dođe i uruči nagrade. Klasa 1400 kubika grupa H. Treće mjesto Kasem Đokić, AMSK Crnica. Drugo mjesto Đuro Popović, AMSK Kotor. I prvo mjesto Bačko Vujović, AMSK AP Sport Pljevlja. Proglašavamo klasu 1200 kubika E1 moto. Da. Treće mjesto Balša Đuričković, AMSK Gorštak. Drugo mjesto Tripo Pinjatić, AMSK Crnica. I prvo mjesto Jovan Perunović, AMSK Podi. I u klasi 1600 kubika grupa N su dominirali Pljevljaci. Drugo mjesto Stefan Lacmanović, AP Sport Pljevlja. Pomiri se tamo, pomiri, radi slikanja, pomiri se malo tamo. I prvo mjesto Ena Plakalo, AP Sport Pljevlja. Proglašavamo klasu 1600 kubika grupa A. Treće mjesto Dragiša Jovanović, AMSK Podi. Drugo mjesto Marija Ivanović, AMSK Monte Racing Podgorica.
I prvo mjesto Mirko Vujačić, AMSK Crnica Podgorica. Hvala Slavku. Sada pozivam legendu automobilizma sa Cetinja Mića Kapisodu da dođe na binu i uruči sljedeće nagrade. Klasa 1600 kubika, grupa H. Treće mjesto Nikola Mijanović, AMSK Podi. Drugo mjesto Radovan Radanović, AMSK Herceg Novi. I prvo mjesto Dragan Lukić, AP Sport Ljevlja. Lukić. Sredina. Proglašavamo klasu 2000 kubika, grupa N. Treće mjesto Goran Vučetić, AMSK Podi. Drugo mjesto Dušan Tujković, AMSK Kotor. I prvo mjesto Goran Vučković, AMSK Kotor. Za kojega? Za Drugo mjesto. Tujković. Samo za Dušanje, čestite. A moraš ti pored mene govoriti. Ajde reći, ja se ne... za pobjedu. Ajde, slikajte se. Ajde, dogovorite se. Klasa 2000 kubika, grupa A. Treće mjesto Veljko Stanišić, AMSK Podi. Drugo mjesto Radovan Masoničić, AMSK Crnica. I prvo mjesto Mile Malović, AP Sport Ljevlja. Slikanje pa odbio. Hvala Miću Kapizodi. Sada pozivam goste iz Hrvatske i iz Hrvatskog auto i karting saveza Dragana Dada Serdena da mi se pridruži na bini i uruči sljedeće nagrade. Klasa 2000 kubika, grupa H. Treće mjesto Efemkin Dimitrij, AMSK Crnica. Drugo mjesto Stefan Milinić, AMSK Podi. I prvo mjesto Milan Jakšić, AMSK Kotor. Proglašavamo klasu 2000 plus, grupa H. Treće mjesto Radivoje Janjušević, AP Sport Pljevlja. Drugo mjesto Aldin Ćorović, AP Sport Pljevlja.
I prvo mjesto Vasilij Jakšić, AMSK Kotor. Stanje sredinu tim. Proglašavamo klasu formula i prototipova. Drugo mjesto Ivan Subotić, AP Sport Pljevlja. I prvo mjesto Tihomir Ačimić, AMS Racing Team Ačimić. Hvala našem gostu iz Hrvatske, a sada bih pozvao predsjednika Auto i karting saveza Crne Gore, Dragana Milića, da uruči glavne nagrade. Generalni plasman vozača za šampionat Crne Gore na brskim stazama. Treće mjesto Vasilij Jakšić, AMSK Kotor. Drugo mjesto Jovan Perunović, AMSK Podi. Ne možemo prevažiti. Izvini ovo, ali si super pravi. I prvo mjesto Milan Jakšić, AMSK Kotor. Da mi je kave. Generalni plasman vozača u kategoriji formula i prototipova. Drugo mjesto Ivan Subotić, AP Sport Pljevlja. I prvo mjesto Tihomir Ačimić, Racing Team Ačimić. Hvala predsjedniku Miliću. Sada bih pozvao Zorana Bakrača, direktora Auto Moto Saveza Crne Gore, da uruči nagradu. Generalni plasman klubova za šampionat Crne Gore na brskim stazama. Treće mjesto AMSK Kotor. Drugo mjesto AMSK Podi. I prvo mjesto AP Sport Pljevlja. Još samo zlatnu kacigu. Na kraju ćemo dodijeliti jednu zlatnu kacigu i to za Mila Malovića i za AP Sport Pljevlja. Večeras smo imali priliku da odamo priznanje najboljim u crnogorskom automobilizmu, onima koji su svojim trudom, talentom i posvećenošću obilježili 2024. godinu. Još jednom čestitam svim laureatima,
i želim vam puno sreće, uspjeha i sigurnih kilometara u sezoni koja dolazi. Na kraju želim da vas obavijestim da je pokrenuta akcija prikupljanja sredstava za pomoć u liječenju bivšeg automobiliste Bata Jankovića, pa ukoliko je neko u prilici, sredstva može donirati u kutiji koja se nalazi na bini. Na kraju pozivam za druženje, nastavimo na koktelu u neformalnoj atmosferi. Živjeli!